Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala wa ankihu ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yu'minullahu bi fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masari sababi man istata minkum ba'da falyatajawwaz fa innahu adallul basari wa asrul farji wa man lam yastati falyasri fa innahu mawlid. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu ma yaqakum bil mal. Wa qala idza aduna mata wa khaira mata mar'atu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqna minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzina tasalluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala idza kuntum balakum min samasna wa sulsa wa ruba wa nahitum ala tadilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika lana alla ta'lamu. Wa qala idza ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslikum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam darajul mar'atu ila firasyi fadan an tanziya wa tadman 'alaiha mahalan mata istiha. Wa qala idza abdalul halal inda talaq sadaqallahu alaihi wa sallam rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya wa nafsi bittaqullah. Insyaallah Pak. Usikum ibadallah wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Insyaallah Pak. Usikum ibadallah wa nafsi wa iyaya. Kaji dulu. Yohan. To saat lo ingon tibot kiai o mapopon ikaw oleh mutabua tanggu-tanggulati daya izini lo alayu puluh talo wakil olah wow di lumuk tua mo maharuli o dulu hektar 50 talaa wow kati tolo kati poto lo ini adati lo mailo sakusiali lo uli kwa buto hamalo mato ingon tibot kia tabua tanggu-tanggulati daya manikamu halale karena Allah karena Rasul. Johan, to saat lo mendibot tiay mapoponika oleh mutabua tanggu-tanggulati daya. Dilutuam maharolio dulu hektar 50 talaa lo kati tolo kati poto lo ini diwadati oro mailo sakusiali lo uli kwa buto
Hamaloma tu saat mengutiput dia tabu tangguh-tanggulan daya manika muhalale karena Allah karena Rasul. Ya. Kalau udah Jamal mau udah tepat Jamal bawa sana udah tamol. Nah. Oke, Pak. Sudah. Ay mula-mula mai Kita ada yang mula-mula. Daya mula-mula. Mula-mula mai tarai. Badoa dulu, badoa. Tidak memulai dengan betul lagi. Kalau di Allah mau talai mah ya iya nih mau pengen Allah. Allahumma shalli Rabbana atina wa liwalidina warhamhum kama rabbayana Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
Lagi duluan. Ya, mau dia mau ngalah pisau itu Tio. Bisa kau di mana bisa mengalami gitu aja mungkin. Apa dun? Dapat saya. Buat dia. Kalimantan itu. Itu mampola tuh di pertama itu. Ya, bagi